Biyag ti tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan manang. Alas 2 pa'y mati klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigyan latan iti balay manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaeng basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken kaditarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na atabar kat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umadadon ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sapelak ma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan Adda aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta kumay tiruar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adawayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso ang nakiam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga mila sa bali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula taabay-bay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng ang mapmapan ditoy. No aduti aramiden nyo iti pagadalan nyo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman tapinat ganak matlang, aki. Namitlo na daras, ngay nawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aram Marta. Pasensya kan Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat kan ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, aki manak. Nakaragragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laeng nga jakon makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manen. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pala matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramiden mi iti pagadalan. Okay laeng kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho.
Kunak manuyam amum ita tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amuyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Siguraduam laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaamamuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho kami ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman nak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Iso as sorry, ngem saan ka akayat a para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apay kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto dahi ta, Amelia. Nasakit mo't dahi ta panagsasaom. Sumardod ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babaya para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay? Ha! Sinaam daytoy ababae! Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti ko na ni Byron ngay. Saan na pulos sa nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, numapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. hello Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka kadita, kaguranak pa laeng. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakas jay ti ibaga ni mamakin ka. Jak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kas niya na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka matan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot ta kasta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak dito bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kun kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkamali.
Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laeng. Aki, kunakon kat nga da ka dito eh. Ah, Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asa anak ko na sumrek iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. ha, Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapatid kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. manang. Siya kung ti makamo ka ni Byron. Ang Aki, Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Makiwin na swasakan kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mon urayin na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam-kam mali ka. Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapukan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na swasa kun iti dayja Byron manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't la iti inana. ha? Ne, apay, anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensyakan manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan hak ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwen nga ron manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka manang. Naimbag man, ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad-adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos kamat laengan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dayto abaligik manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam day ta. Sapay lakuma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami. Isa kayat ko nga ikalay sa. Aga magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar.
Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day jaabar. Ngam kayat kong aginanakan manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kasta akmat kan ka manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngaton to mo ti arapap yung agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita, nakatumpong aklakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya! Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital pag trabahwam. Wan nga rod man-mano ti bakantek. Ala nga rod, agananad ka dita, manang. Wen ka di, doktora. Agan anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon tun nga agsarita. Ado pa'y nga mintagurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Oray ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Diyak lang pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga ron. Oray siyak. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung nati sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung nayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagi dyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman ak, Byron. O sige, panawan kayo pa'y nga ron. Tani, nag-break ak laang. Agtrabaho ak manan. Tani, ado pa'y tinakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita, iho. Kasla aklalumnad, kapo itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makaina na kayo. Ang intay pa'y gatangan na iti agas yo.
Biyag. Ti tao. Insan Roda, manulangan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod in San Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakil a kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestihiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga makita ti post na iti social media. Isoda sa nga pamilya. Huwag nga rod. Baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag taadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta ada awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagiti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga rod. Mala, mangrikap takit din dito pestom. Tapno makaawid kan insan. Hala nga rod. Oray si kamit Masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay mo't jay crush mo, edi high school tayo. Ay! Ay naagtal na ka man dita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey. Talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di jay probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagaw-awid Han, amumot nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. Adda pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Ay, pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matida no kasi nga da oras tayo. Adupay ti aldaw apa nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Adu tinas kami isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day ta pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day giant. Amin nagagayim ko kandag iti pamilyada, nag-confirm dan. Para iti final schedule tayo. Alangarat, gundawayak da ito yung along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad tagayam mi? Nasayat met. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Ay, kasulat ta. Baklalat ta. Naimbaglakit din. Taada na insan Roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat, kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery ken restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay iti supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kukuha iti dayto'y apasdat. Intuloy na ti sigod ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang kami agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello, kumusta Jackson? Uy, kasulat awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailaw ang gayam. Ay, excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga umar-aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingput lat na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman.
Iskam dyan nag-investan yung agagayam? Uwan, Han. Awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dyan akumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran dito Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngam impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dyan kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna, Jackson. Uston. Wan nga paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawit na yun. Taitulog tayo ni Jackson, iji balay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mat kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwa nito. Sige nga roan. Nga may tulod na kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ganinanang mo ha. Sige, dakay ti maka mo. Amo yo, umapalak ka na kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaiso timbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara iti syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayaon. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka no sungsungbatan ti awag na kan ka. Iso nga imbaga anak aturog ka pailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdama ti asawak. Hello, Han. Kaano kang agawid? Agbakasyon na pwede iti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam gayam. Pangalap itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapanti sweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay! Nakapasyar ka mat diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo ah. Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito palengke, Jackson. Uwan, Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak a helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intangarodan, Jackson. Saan lata nagbali ti panakilangan ni Roda nanyak? Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag ko nak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko may papan iti kwarta. Anam, saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi idiubing tayo. Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda, mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan ti taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idirayon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwak ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyam anak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tantiag biyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tagbalin a single iti tong palbiag ko. Adong mo tinagaram kan ka, edi high school tayo
Wan, ngam awan na gusto kadakwada. Jackson, aglunakan ka. Si ka ang tinagbalin nga espesyal a lalaki iti biyak ko. Roda, no adaman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asi ka ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulam kanya. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanya. Ti pangibilbilangam kanya. Kat makunak a closure para kanyak daytoyan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili, no anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa'y man. Kaya ti dawdawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyamanak, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video? Ay, agore kata ipus ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ti may isa kadagiti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan dahi to'y? Jackson, iba ka man tagpaiso kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka dida ka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan, ha? Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito tapno maliwliwak. Ken umili mo ten kada kayo agagayem ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances. Kita am dito nag-viral iti social media. Naiskam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadagiti nagreklamo. Pangasin na. Di nakamlukluk mo Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag kaunay kan kuana. Ket gundawaya matan. Amok. Kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Sana po nunay ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasawen, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Angem iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Amangan no si kama ti maluko. Ses, apay akas tamot ten ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulot ka di ti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway dayjay. Amo nang amin asaan ka makapaggadgad kan kwan na. Insan, maasyan ka mat igay tao Adda lang arudan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laong itidakas. No bumulod kanya, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong. Tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino hanapan ni Jesyudan. Anakalapas iti panagadal na ket nagbalin pa'y a manager.
Ang nagawid mo talaga diti probinsya nga kid daw iti tulong. Insan, saan kumamit akas tati pa nagsasaom? Tatibiyag, adala tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit di ida. Amin tayo, addalat ta pa kaitublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka, insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, ana isawang ko kan ka amadi? Awan mat, saan ka di? Ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadalat taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan apulos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak daytoy. Ala, Huston. Ada ka asit ya apo. Di na tayo baybayan. Itilat ta na lakang institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo na sumurot ka dagiti gagayam kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo a pamilya iti biyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek a makalungaw tayong tumatlaang. Agyaman ako na iti Diyos. Tasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti daytoy a reunion tayo, Gayam Jackson. Awalan nyaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan nyaman na. Lipatan mo na jay. Amok a panangyali ka kamlang kininsan mo aro daday jay. Iso nag-isawang katikas jay. Kablawan ka kit di Tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Ingka gumakmat at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun pagkamangak no kasya magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mat, Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasi unay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anak kabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon ngayon bagases. Ituloy mo na. Ay, kamaujanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko ang Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, ta nakalong vacation kami ita. Iso sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod. Biyag. Di tao. Nagamamuan nyo itinobiam, Dani? Katrabaho, mama. Anya? Napintas ka na singpat ni Myra, mama. Wan, napintas. Ngambalo matlakas kan ka. Kan tirigat na. At damat may nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda. Apay, di mo mapanunot, anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga ubing. Mama, at may isang anak ko. At damot may isang anak ni Myra.
Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, jay balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta. Oray ko ma, no awan anak na. Mama, At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na ken ka, kan ti anak mo. ni Mayra ti ayayatak, mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitak, Dani, balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Lasakit man para kanyak. Ngam na saysaya at siguro no waswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay akas tamat ng tibagbaga, Mayra. Kunak man no ilaban ta ti ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan naka-welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramidin ta. Tapno saan talang agsina. Ay ayatan ka, Mayra. Ay ayatan ka, mat. Ngam di na kaya tiinam para kan ka. Awan ti maaramidan ni mama. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayat ta. Pangasim. Anya ka din day tagararamidam, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak mamkit din. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Uray mo't ni Dani. Adamat may isang anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Mayra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti day tangay. Basta man, Jack. Ha? Ni Cecil ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala ko mga inarim na. Ang awan sa matirik na nakankuha na. Tadi namat pulos inarim. Tamabain. Anyat amom. Ang mga nuday jay amayra tinagarami ti anak ta. Anya? Iso akasaritak to ni Cecil. Naimbag day jay tabalasang. Kan anak ti amigak day jay. Kaalaak ti na. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso amabati ka dito'y balay. Kahit ti anak ko, mama. Ibati o ka di? Ikuyog mi, tadamat nga rod trabaho. Manungal daw yung iti papanan nyo, mama. Duawan no talo nga aldaw siguro, iho. Okay, mama. Oh, saan ako nasumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay? Ag-commute ka lang ibati mo ti apo ko ta, tasyak ti mga awya. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabin, i-shutdown ko ti computer ko. Tamaturog ako. Rabin, ang madapay la umay. Sino ang tanday tayo? Nakman kita. Sino day ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Apay nga ta. Umaya ka man, Dani. Cecil, nabartag ka. Saan? Nakainom ako lang. Apay, anyat masapul mo. Adalay ba nga? Importante ang banang. Si, sumra kang rod. Dani, madurog ako dito, Ha? Diyan kayo tagang, hindi dyan balay. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pa ilang agayatakin ka. Hindi ka madala maunay yan, ngagpud no kanyak. Iso ngayon turturat kanyak pud no. Ah, Ay, ayatan ka, Dani. aniya. Ay, ayatan ka ko na. Anya ngayon matisumbat mo iti dayta. Lading itak. Gamadan kaayan ayat ko, Cecil. Basta ayatan ka, Dani. Isagot ko ti amin ko kan ka. Kas pamanaknak
iti kinapod na kan. I love you so much, Danny. Cecil, Good morning, honey. Nailawan tan. Sigurado nga inton umay abulan. Masikuga kon. anya? Masapol nga ikasarnak, Danny. Oo, agsaw ka mo Saan apasig asin na ay ti isong sumbat mo kanya? Nakabaso laki din, nobyak. Awan ti nagpasulam. Kasaan mo nga asawa day jay? Ah, Malaksit no asawam tayso. Ngam nobi ang pailaan mo. kasano nga taday to yan? Dani, di mo kunaan adinak ay ayatan. Laglagi pam. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rabi. Ah, Namin adu-adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, kay pangagkakan ka? anya? Naka-record? Wan, danggam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Ay, sana na. Di mon ipanghag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jak i-delete, tapamanak-nak ko day dyan. At talagang ay ayatan na, Dani. Makamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasar mo day siya, babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jack ay ayatin dayjay. Sinulisog na klaang. No talaga napudno ka kanyak. Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko, ma. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ayatak. Agsinatan. Anda na pasama kiti nagbautan niyo iti day siya, babae. Sigurado adi na kansar dengan day jay. Nang runan nagsikugan. Myra, sikat ayatak. Waswasan tanti amin kadata kunakmat. Agpakpakaasyak. Agparinto mga iti sangwana, Myra. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Jack ka ba lang ti may adayukan ka. Sikat ayatak. Lading ikak. Ngamday to'y langan ti amo ka panruspusan. Tap naguli magmatan ti panunod ko. Ipamay samlangan ti atensyon mo iti dayja, babae. Agsinatan. Ay ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na nakastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isong agsinatalangan. Myra. Papanam nga rudan, iho. Iti balay ti gayam ko, papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tunggal makitkitak ni Myra. Iho. Basol ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikog. Bastawan pala ti amok nga isungbat ita, papa. Agpakniyak may lang. Tap na makapanunutak anay bag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di ka ginti di amo. Amo, nga nagtulagan nyo na ita abanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti dayta. Uwan, nagbaligi kayo iti plano yo. Ngam kita am ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan, akta. Agsublin tumot lang daychay. Kasano ama sigurado, Breta? Basta, agsublin tumot lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Ah, Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asaan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumot lang daychay. Kat pakasarandan ni Cecil. Hello, mama. Agawid kan dito'y balay. Masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan, Dani. Pangasim. Maasik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, mama. Jack agawid.
Suportarak ti ipas ngayon to. Basta jak kaya ti agawid. Tasaan kung ay ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta jak kayat. Itian niya aga po nga ikasar ko. Kat jak mat ay ayatin, mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog naklang, mama. Ulitek. Jak pagtali ko dante responsibilidad ko iti putot ko kan kuha na, mama. Ngam jak mabalin nga ikalaysa. Tasaan ko nga ay ayatin. Naipas na konti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Ladingitek. Jak mapilit ti bagik, Cecil. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak ditoy. Nagrigat gayam ti aguray iti awan. Iso asige. Jak mabalin nga ipilit ti bagi. Pumanaw kaming iti anak ta dito'y balayo. Agsubli kan dito'y. Ah, Di kagdanag. Jak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka la tamang sarong kalakan kwa na. Dani, wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na ka dipastrakan. ay saanan. Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Ah, Apay nga da ka. Ang mga numaamuan ti asawa mga da ka dito eh. saan ko nga asawa na ijay? Pimanaw na ijibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Tawanan ti lapad. Pimanaw na ijay, Cecil. Lading itat Dani. Ngam adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umandanin ti pa nagkasarmi. Kat mo kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti pa nagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho. Gusto ko man na nabartakan. Itay ka pa'y lang agin inuman at Abay ngayon sukat na ti babae nga ayatag, mama. Abay! iho. Panag ko na. Saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Myra, mama. Isuti, kaya ko may kasar. Ay, ayatag ni Myra. Ngam, abay ang astoy, tinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngam awan pa'y lang tiyanak ta. Sa di inuman nga tan tinapnapanan na. Jakam mo. Ngam amang ano na bartag mananday chay no sumangpat. Di naman inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartag day chay. Basta di na inaramat tilukan na. Anyan. Kanayo nang tipa nagbarbartag na. Sana sisiguro nga kininom. Nga manipod na paay ka ni Myra. Nagbalinan na kasjay. Ay, Kasang biyag ko, intad mo akalat amak, at tanti anak ta. tagustan pa yan. Aray no, Kaasimot ti anak ta. Agsangit manan. Ala, intasabtan ni Danny. Dani iho, itatanamun awan ka. Agsarita ta kuma anak ko. Mama, Saan ka asigot akasta? Awan apulos bisyong idi. Ngam ita, dandan ni inaldaw matan ngagpartag ka. pasensya ngayon, Mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawanan ti serserbi ti biyag ko. Amok ang apukin ni Mayra ti pagkaskas taam, anak ko. Isa apakawanan na ko, ma. Dakkel ti basol ko, gapo iti inaramit ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sigod, anobiyam. No sana gapo kanya. Nalabit, da kayo ti nagkatuluyan. Kat nalabit,
Saan ka akas tayta? Naragsak ka kumaiti sidong tinubyam. Nuda kayo tinagkatuluyan. Mama, Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin. Jakla ko man inaramid ti kasjay. Impamuspusak ti amin. Tapno agsina kayo itinopiam. Nagbaligi aak. Ngamjak ni namnama asikamot gayam ti agbalin akaasi. Gapo iti aramid ko. Isa apakawanan na ko, mahiho. wala. Lipatan yung dadya, mama. Ikarigatak ti maglipat. Pilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigod ano biyak. Tanami ris ko. Asyak mo't latag balin anak kakaasi. No sa anak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadwa kasi mang puwet. Ni Aileen. Aileen, iso ni mama. Naimbag nga oras yun, nana. Agmano at. Kasya nakatitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. No kasta, ikasarmon tinobiam, iho. Huwan, mama. Nasingpot ni Aileen. Kena ka mabalasang. Wan iho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopiam. Tanadlaw kumat day takan ko na. Kan may sa, awanan ti rumba nga pagtanagam anak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mo nga asawaan, adakan ka dayta. Sana ko na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalawas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kon ti amin. Talaga siguro, asan ada kami ka ni Myra tinaykari para iti tunggal maysa, mama. Uhan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intad ti Diyos aparakan ka. Iso sige, tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko.